Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan te yani me panileobi si balita ko dehelo si manamiaan. Ngigat si kubang ilo ingin basta si manamiaan hato. So kama panileo ta beta do bisi komen ubus si lewinin ansirante kam ng buarambua bang te save kulay si me kalagihan te manamar sa beta hatibi. Yung paimante ko ito, kani bakas post ko, si me aman provincial government, amban me pente Sambuanga, amban di IRG, IATF, atau kanini ni PB Sectors itu dalam lahat Pilipinas, yun papost ko si news tainin, si page tainin. Sumagwaanin, kasinduhan amban me bangsa ko, gatan to painte tahati we de me bangin me maksud me sulatlay, atau bisan me tau masa sa maning kita tu me tahatire manamal salido kami na nansi inin nilaw kita kayong panilaw bilay bakas basta ko me komen bin ek ka manamal komen magsukor sa pa komen bin komen bilay dubin hadja mananen kaam maghatihin sumagwa nen sampai me seddi kapung tinehante sila man komen bilay mas ine makaeddo si answer sanduhin hadja leman nilew atau kasanduhin ngagad ni si me kompege kiteren na comment lay delo aman kaam. So si me mako-comment delo ko si ko ito yan nagsukol si pamayambin nagtas kita labi dahato sato kamang ngagad live 10 manamal at kami ano ko raw ano ko ni para gi bisa gi healing bang niya mag okay. So tagnaante para gi kam tumegya manamal tagnaante pasalan niya importante manamal ini nang kani parehelo ko pe isabi importante nang buwa mag follow up check up hap Sambuanga City mag follow up check up hap Sambuanga City ubus panileunen bangkajari ke hap Sambuanga City bisan gay magkalagihan RT-PCR test atau kan swab test pagi happy sila magpa-check up atau kan mag follow up check up de pagi pente ini asaki lay sisiye lune ke matatu ene atau kan ini so gani ko magtilew basta pene pasasong siya po hospital Sambuanga so ansarin nan si inin bangka mag follow up check up duhadja gikam kalagihan mag eddo certificate swab test sumagwa nen duangan hadja makadirep Sambuangahin mo pasyente lay si kaisa pasyente si kadwin watcher ubusi si bangkam happy pagitiham bihadja yan ni katas bakas pangurong si kaam doktore papihan bin webinar kaam mag follow up check up hadja so miyan baga follow up check up ga niya RT-PCR test sumagwaanen bangkam pinakuhan tileon bi bang sine dapo magurong bang sine magbitad sarain we pinakuhan kaam bang sine magaka samian nagikam pa-comment atau akan mag-PM kam si akbang ini sabab min tawagan te balik yan isabelahin. Ang sini rin makasagtawag kar mag-chat kar me ay miyaan pente mag-coordinate si kitirim sa Isabela City iyan imin panilewan kung si tingin besa iyan. Dugdamikanin basta ko sa may kakatasan bakas tama post ko deluhin. Balik ko bangka mag-follow up check up gay kam kalagihan mag-certificate swab test gay ni kalagihan. Sumagwanin, dumentel we duangan hadja, puasa man duangan gini kajari. Okay, settle ni miyan numpa man panilew si follow up check up Sambuanga City. Si kadue panilewin banghap Maynila amban basilan tuju Maynila. Aman basilan hap Maynila. Pente dumen kita mole petelengan PPF sa up Maynila. Si kadue inin tilew. So si kadue tilew inin arak ko buhatan ni si Mikil sata ga ako makasambong kami comment kay ka mag-PM si ako gi ko makasambong pagi pag sambungan ko ara ka lagi magtawarok kene kalagihan de sambungin wa ako sinati ne Isabela City ne mian ITF malaihin bang ine panambung kun si may problema inin baya bang sakon aman basilan hap Maynila atau kan puwa sa dine kay tempat sa di aman Sambuanga pa inti hadja hap Maynila hap Davao tuantungan na sinanserin pagi panilaw lay bang kalagihan ke IATA inebenin RT-PCR testin at akan swab testin bang kalagihan peke pente pasikap Sambuanga hap airport do magtaus diretso na pente hap Manila aro so answerin sa inin may pong tinai
mian kalagihan masih subainia. Tampare kalagihan masih subainia. Answer sa akuhin. Pege masih rupanya kita palabi man sambuanga. Tiap-tiap palabi man sambuanga subay nia RT-PCR test atau kan swab test. Na pinanhaga hisab ka tuan atau sir nasalhaga ayap sumagawa ni nakabi na tahinang te ye sarain ko ito. Sumagawa ni manggir emergency pen ada na kita BP agad-agad tedi kono agad-agad tebi ko rujud pente miaan tahala sara deyan. Sumagawa ni si jabang emergency lingan bi nasa subited tam tapalengan ko ito. Amban basilan kamak Maynila atau kan sedih lahat dalam lahat basilan subay niya RT-PCR test Bangkam Palabay Amban Sambuanga City. Amen. Tampal ne sa siro tedi answerin. Garu niya sedih mian answer iri. So pas mani ini pe kalagihanin kana ne. RT-PCR test du pagi season 2 mian inebenin. Province garu niya kalagihan de. Sambuanga ru magkalagihanin. Atau kan ko penya province di so agero tentu pe tekilalete pe katanten Manila aru katagamante paglingananin. So garu niya mian du requirements in. Obus, okay setter ne si kadua panilawin. Setter ne pente subated niya bagtiap Manila. Subay niya RT-PCR test setter ne kite. Obus si katelu isab. Si katelu mian okay. Dahil man pita si katelu sine-sine ka masad dia mag-donate stars tulo diawa iyan pemanombi. Bang nelo pagwa star diawa kadari ka mag-donate star si ako. Niyan kahapan nete kato si ako bang ka mag-donate star bang mania star na yan. Bang tubo kong bistar lo bang ka maka-donate si ako niyan kahapan teka si ako miya anamban Facebook. Tiap-tiap star pang biyan. So si mangana lo na gero makaine. So miyan bang na dapat kadari ka mag-donate si kahapan. Kahapan Facebook ko yan para niya miyan kahapan paasek do isat to. Do continue ta si katelo. Dalo kita si stars le, gida kita focus le si miyan si katelo panilew amban Maynila hapbasilan. Amban Maynila hapbasilan. Bang inisab kalagihan subay ineddoin. Pagi hunit day tebere melhate ko ituhin sasew manamal. We bigi sasew pagi na kabe subay eka ke atas pinilmahan, pinilapan, latag daw subay kita tapi ta plahate. Budumen desok kita may wanted. Sumago anin na sara be, habitut na sarain. Amban Maynila hap basilan. LSI, local stranded individual. Yan may bangsa ko keletan si sedi lahat, luli ke si Manila, si Davao, si intag-intag na si lahat basilan, si lahat Pilipinas na bang si bayan mo liap basilan ini pineng kata suwe ini do kamihin. Naubos answerin sa iru. Bangkam hap basilan duwe kayo uru kalagihan bin. Duwe kayo uru kalagihan bin. Si Kaisa magsukur pi si Manlaisu Edsul nya pagurong ni 50 stars. 50 stars in equivalent to $0.50. $0.50 to si mian yan winin hangkan ni pengko niya kahapan ni. So niya makurong kita dambila dollar ko ito si Manlaisu Edsul. Si mian bilang panabang binihadja ako supaya niya kita lama mag-live. Okay, balik te. Kalagihan bin due parkala du. Due ru kalagihan bi importante manamalin. Pagi pentesan due lay asal kamian kemo tagi ID kaam. Nian may kam tagi passport. Pagi ru kalagero tanto mian bente istidi nen mangian. Sumagwa importante tet manamal due parka anuinin. Subay ka maka swab test dehelo. RT-PCR test certificate ko ibiturwa man basilan subirob ni sa ibi. Si Kaisa RT-PCR test. Importante ni swab test bibang kam pito pagi palabay masambuang garob kam masi. Palabay masambuang garob kam masi. Okay, si kadue. Ini kalagihanin. Mag-coordinate do ka masih hap Capitol, hap provincial government na Basilan, provincial si Basilan, subay ka mag-coordinate. Maananin niya pinawag hap Capitol atau usbabi mismo pagwa pi webinar kaam mole hap Basilan. Sinulat li enbin do kinuan kam certificate 5 lew amban pamole bi. Dumeni sab meki kang ngedong silan ni ka ambang kam ni si Sambuanga. Ini te pengende mian
Sambuang kasibugay, yung si inet miaan meke ni kam ngeddo bang ni kam lai. Na iyang problemahin. Terus dinay-day ni webi bang sa inggil atag ni miaan pakitabangan bi. Na peke ini kay sapi amban sa Manila pika ni kam ngeddo andang kam nawag andang. Nawag ni kam andang ha barangay bi, nawag ni kam andang ha probinsya, ha kapitol. We mole ka amos ambat sa mag-coordinate sa Sambuanga. Dua mian du kalagihan bin. Gani kami pinagay kam pinarapara sila basane do pa kalamen si kaam. Duk pente ID isa PPT ID nisti di rombo mo tuan-tuan kita. Si Manlay Swedsul kegan ku bosku pakalenyo siya kanu. Alhamdulillah magsukur si may makegan pege kemon bika mamayamen katango kegan kamian sa siro. Sumaga anen mas kegan ko manama pege kang pakala eduk kam makatabang mahati si may ga makahatihin. Pege bang ako li maglab dinandangan di kamayam ini gunanen. Ini gunanin enggak kamayam. Semoga ni pete kamayam nahang kaninin masin na kumanamal. Masin na kumanamal. Duk na nabangan ako masaplag ne duk tahati we bi sine-sine ne magkalagihan informationin. Okay, balik te. Hap basilan kalagihanin du bang kam LSI imban-imban ni lahat. Subay ka sali du LSI du OFW sali. Sali. OFW. Okay, si Munira Ismail magsukol si 50 stars noon. Alhamdulillah magsukol. Si Munira Ismail magsukol. Okay. OFW, teka amban lahat Arab, lahat imban-imban neke basta OFW. Sali du sarak sisihin du LSI. Sali du ruk memang sate tu keletan dalam lahat Pilipinas si beda-beda lahat ang pitop dan lahat basilan. Pakali ka mo OFW luwang kam tek ka mag-coordinate ka magtaos ha provincial government nganda kam anak bi usbabi elabi ine hapitu hap lahat basi ap provincial hap kapitol ni andaku botek ka to ni anakku botek ka semen mag-coordinate ka magtaos ubusi pagtek kalis Manila nangya do ka mag swab test ni ka rahasia anjalal magsukul isab ni isab 50 stars te amba ni alhamdulillah baldat sulimempu ne da stars. Okay, balik na pite. Okay ne OFW kelas LSI sali du sara sisihin mag subtest masih obus ini ne gana ne mi andu kalagihanin okay duk ini pe si keempat panileo mian ini si keempat panileo lay kuarantin si keempat panileo kuarantin ini tuan bang deka dalam lahat basilan masih pena kuarantin uncertain nansi inin gak niya kuarantin si zaman tene ko itu alhamdulillah kam kemon alhamdulillah. Okay, alhamdulillah sumagwa nene malainkan nen bang niya simptomas takite si kaam. Pag check up kam te katu check up kam may doktor matuhin pag tek kani kaam check up daw kam dadali na bang pagpam gar kam may maghiket-hiket gar kam magpalad-palad gar bisab kam magsipon-sepon gar bisab kam pente may magtangkig-tangkig na gaaro na problema ne gaaro isab niya pentela ine mian tekitere si kam saki automatic mole ni kaam dani kam tu mole ni kaam na sayro lain kam pinakal yang pumabi say ko itu te ang sisang kay bisar mi ITF pay ko sisi bang niya ke quarantine te kadem sabela pen ga pen niya March 1 pe pen magtag na da me pen kay quarantine sa pen pen ko niya pen ko kita ko lu si ka am pen ko ta quarantine way pen ko niya contradict pen ko bisabin pen ne ta quarantine matuin pen ne te simptomas niya lay pen ne te kita we de mi an pasi mi an dubeli sa pente positive suga niya belay sintomas ko may maghiket-hiket palad-palad sa butelay ne niya sakile takite we de na normal sabi mo para sikite suka bang sisi istrek tuhan dei na bang niya sa miambi quarantine kam 5 eleo na iro bentuk quarantine di no musi ga ane sali do pinen ine LSI aja atau kan OFW sali do LSI OFW basta ni aja RT-PCR test deh TK2 asal masih dan Slovenia penting kita belum ambil itu basilan di sebanggap nia nabang nia aru otomatik gak nia terus ini pe kata sekalian kami nang TK gak nia
Ganiya. Gana katas kalagihan way ITF matuhin. Basta hadya kam lumaway naman sa buwangga, kaya katubag check up kam niya aga kam positive do, muli ni kaam. Gana niya. Okay, ampat pangilaw miyan, importante man naman katawhan ko kalagihan bi. Hangka din live ko sa ining daan ko labay mag-video ko may palabi-labi miyan, live ko magtaos bigay. Kapayan kulay ibe pasti manamal, ibe asa kapan kun ta kite deria sa ano gana edit pege bombisa live sa gana edit ko gana putok ko derek bang kamali ko kamali bangsa bang gay si kamali alhamdulillah say pe bang ko may video pala labe mian na bang niya kamali pag bisa ko ko may gitan to importante anan ko pinutok ko si map kita bilay ine magano lay hadja may kalagihan lay hadja. Magsukol si mamayamin, magsukol si magurong starsin. Datos 50 stars kun alhamdulillah niya telungan ngurong. Murah-murahan sa duelo jud makaurong do sigite bilang donation bisi news ya kan Basilan TV. Pagi kani pinasambat ko si kamin magtabang-tabang kita bi. Gani magtabang sa di amban bangsa tebi. Gana magtabang sa di amban kita bi mismo dabo alahatin. Sepong bibi sampai eka mekahin eka bagayte sa dilahat eka bagayte manimban sumagwaanin bang stake up si pagtabang kita biru balik-balik magtabangin payamanong bi di buhi miyaan ko niya lumeos ba yan bagay ko jong Leonardin mawafat di buhi si Manilain tinimbak sa wasa si boarding na mismo yan makahilwala kami di buhi si group chat tilaw kami bang sinene pa inungay ni sa sumagad ni subagwa nen na gania maka-akape bang sineteen magbakas tanganin na tawa ini sabab nen. So sikit kamihin matuk kami dukka pisi jong nambaru isab ye kwe kamihin magpikilan si me kaambe bangsa kami si jong miaan nila si Manila jong Leonard miaan kat kilalay biru isabin hatu mo me kaambe OFW yan kilalay binang kami batagam si Manilain sebab yan pagtabang iyan partner kamihin zaman pandemik itu. Bang lere Manila siye magasikasuen si kaambang niya kalagihan ka atas kaya tawakan ini ye miyaan nambu aman lain sin anak mahirap member demikian lamu di sabiya si kami may anak basilan si grup ini anak basilan sumagwa nen dibuy miyan wapat niya sa osa sarta kedot hadja bisuang na sa kuin hadja ang kaniko pinaing kulay gap nito magtabang dibuy miyan kita bi yero magtawangin siya da kita biru da bang sahil si Manila ini me simian pente magtabit-tabit malaihin hangkan subay kita mag-save da bang sahin pag-ibi sampai pa umay da bang sahin kita bi asal masido kita bi da bangsa tiyan na magurong stars baho magsukol si taga kita kung sinenen si hari ng Serda yan din hari ng Serda magsukol si stars nun gaaniya mag-ase-ase banggi kita bi da bang sahin intag-intag kita bilahat kita bidabang sainin naman basilan magtabang kita bi asuk sama ini bangsa tabi basilan nagtabang kita bi na dibuhi miyaan kwero kay katahalaan pepi koy gai pige pente ako kayanan ko hadya ito magbalita pente ko si basilan ini happen ako si kaam sumagwa anen bang para si ako bang de Manila gene ko tapi ge ko tapi ye selinganan ko pengko piahon ko kita sa inin sa miyan ba kita labian biyan bayo sa miyan nene said dinakin lai sumagwa anen insyaallah taala masirug miyan ne paganti nerume pente bagay sa blay paganti nguntul me bagay te me kaos bahante atau kan sini de Manila so sa kuno hadja pahatul-hatul kita bi me bangsa ko de Manila lo pahatul-hatul kita bi da kita tanto may magluwasan ng duno importante pe tati tabi ko ito ka maghapen si kaysa ne magsigyaw gana git ton mangini ko dusehin kuan ko pe git hati ko pe pente ako ko si Basilan isab si Manila isa paghapenan lay si kadue nai pente tinimbak mismo bagayten bi pente si Manila si Jong miyaan inambo amban pananabang dari Manila so magwa nen may kam talabi malolo patulhatol sa kaam na taman panabang ko si kaamin. Wasamani, kau pe me nialu baya panilaw bi sa upama, ang bananong binesa balik komenin, kau ruin sa latalata basaku, basta ko sa may komen bin, balik ko si may magurong starsin, magsukol si kaam,
Do damikan mi mag-share mag-share si may live kung nagsukul si may palabi-labi men paiman ko niya may 2K mag-share si video ten may kalagyan ten mana maswit hati niya may 1K piung ko may dangi ko ikabin mag-share si video ko may kalagyan mana maswit na sa plug nabang ako dyan rendangan git kole ko banggela be panabangan bi gi kole ko kaam makatabangan akuhin to si page ko inin si YouTube ko YouTube channel ko nyo siakan si YouTube pente si kami mania manli si YouTube sigihin si mi OFW atau kan mi kaya sabay manimban mian bisitaw bisa YouTube channel ko news akan bisa TV si YouTube bang patek ka mag-live kulai lain sa paglabihan ko ng patek ka turop si YouTube si Facebook ingge na dyan ko ikanuhan kon so magkano importante kun dulai mian bang sa ingge tahati we ne channel si YouTube supaya bang kamawin mo YouTube check on view sub importante lai mian ingin nila paglaiban ko takite we biruk tahati bibang ini me kahalan dalam lahat basilanin ne atau kan bang ini siguan lahatin pas billahi magsukul pabalik ko ni si kam salamin do si me ka mamayamian labi kami datos kami sini magsukul ted mana mahdi pagsukul ko si me pagmayambi balita ten pangagad bin pangasingasebin pagkahagad bis ini binisarakon do pagkahagad bisa miaan si pagkaakon bisan kudumen pente mi atakilale alhamdulillah syukur kaam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.